Gumi krisis cari jani, amun nagih utang kangguang jadeng-adeng teh. Anak mekejang ngajak keweh, deh sampe ngancam-ngancam kanti cara preman. Misi meres, ngerampas barang. Apang tusing ulian entu da dibogolan. Cara kasus penagihan utang ane tanganine Ken Polda Bali. Direktur Reskrimun Polda Bali, Kombes Pol Yuhandani Raharjo Puro nuturang, korbane Madan I Komang Eri Darmayuda. Ane ngoyong di Jalan Muding Buit, Gang Muding Perdana 2, Banjar Muding Klod Kerobokan Kute Utara Badung. Duga Senin 8 Januari IBI, sawetara jam 10:30 peteng. Pelaku nagih utang ane gedene 300 juta rupiah ken kurnane korban ane Madan loh putu Yanita Okta Pristianti Yuda. Alasane ulian kurnane korban ngelah hutang arisan ken Riani. Ajak kedadua mahan uyut. Ulian sing ada kesepakatan premane ane nagih utang entu lantas nagih nyita mobil Honda CR-V warna selem DK693 KN dadi jaminan. Padahal korban ngaku nak sing ieu ane ngelah mobile. Tapi pelakune cek memaksa gati. Karena terus paksane korban nagih mesu uli jumahne. Ditu bepelaku ngalangin korban pesu. Ada nih ngisi limane, ada masih ane nyekok baongne korban sambil lange nyeret ke tengah umahne. Terus pelaku ane Madan Aji maksa korban ngai surat pernyataan nyerahang mobil dadi jaminan utang. Yen sing tuutine, Aji lakar ngancam nembak batesne Eri. Ulian sing ngidang ngelawan ben misi tekene, korban terpaksa nulis surat pernyataan. Yesuwut tanda tanganine, pelaku ane Madan Wirebagong nelpon petugas mobil derek ajak tukang kunci. Apange ngidang ngabe pesu mobile. Sukses maksa korban, pelaku Aji lantas nelpon bosne Riani nganggo video call. Riani masih setuju mobilne korban kesita dadi jaminan. Sing terima mobilne jemake, Imade Jaya Saputra lantas ngelaporang kasus ene ke Polda Bali. Langsung tim Resmob Polda Bali nangkep pelaku di Jalan Werkudara, Gang 3 nomor 5 Banjar Tampe, Desa Dangin Dauh Puri, Denpasar Utara. Pelaku kejat pasal 368 KUHP, junto pasal 55 KUHP, ancaman bogolan sietiban. Meh, menkene unduke, sinah cara wewangsalane. Ngalih sampi galang bulan, ngalih bati ilang kemulan. Ukane bakat pipise, payu ayang ditunggu si bogolan. Tim Bali Express ngelaporang.